kad se trebam družiti sa pametnim ljudima ili sa glupim ljudima, uvijek odaberem glupe ljude. I sad misle kao ja volim pametne ljude. Ne voliš. Jer pametan čovjek kaže, jer ti znaš da je mjesec udaljen od zemlje 356.000 kilometara. I ti kao, da. Svi to znamo. Ali kad glupog prijatelja pitaš, moj glupi prijatelj se zove Koki, i kad... Već vidite da je... I kad njega pitaš kao, Koki, idemo van, on mene pita kao, ideš ti sa mnom? Što može biti, znaš, ti misliš kao Koki je glup, ali ne možeš Kokija zeznut. Ti ne možeš kao Koki idemo van i Koki oda ti kao Znaš, Koki tebe pita, ideš ti sa mnom? I te kao, idem. Ali Koki puši travu, naravno. To. I skoro smo zakasnili ovdje zato jer Koki se napušio malo i on je trebao voziti ovdje. I dogodi se ova stvar, ja njemu govorim kao, ja njega zovem kao, Koki ti dolaziš? On kao, da, ja ti sad odmah krećem. Ja kao, je znaš ko je? Ne. Kao, Alex, idemo u Sloveniju. Da, ma zezam ja tebe, naravno da znam. Ne moraš ti meni govoriti, Alex iz Rijeke je tako. Kao, Alex iz Rijeke, da. A prijatelji smo 20 godina, on mene zove Alex iz Rijeke. Da, on isto iz Rijeke, kao, ti Koki iz Rijeke, ja sam samo Koki. Ja ne pušim travu, ali imam prijatelji koji puše i mogu se družiti s njima, nije problem, ali ok kad jedan joint, 2 jointa ok, ali 5, 6, 10 i onda je sve usporeno, njima se vrijeme uspori. I onda meni kaže kao, ej Alex, ja kao, ej. Ja kao, ej Alex, reci. Kao, pa ti si mene pitao, pa reci, ti prvo pa ću ja onda.